vuamana nyema yes kuna radio misa meyenge kuna landa mandanda mamonsono metna kuna tuchimona tata povia tete tata Nsololo tata Gaston mena kuna beti kotai beti bakabi fulu muvuanda tuchimona vo beti vana mboteza lusitu kuna kwa tata administrateur de territoire tata mpovi etu ya tete ya deneweka kuna gouvernement Axel Malungi kifuki kwa babonsono bapanga bonsono mena na kuna 17 ya bonsono kuna mabata kuna masiela ngeye yentukuye kulele babonsono barabaka mpova bavumakiaki ngekibeni wa batu atisa utondele mamo ye muyayo ke msozi tuswa kwa buna teye tawika imani Mungu aiso Kristo tulombele bobo amen. Voilà, tout ondele mudu sambulu vana vau tuzore lomba kwa babonsono twate la meno pasivo pour l'indépendance de son enfant nous t'accouber et pour les bons prenons les plus belles dans la Tondo nzevo bameni kulutambula bameni kututambula ikwa beto pe mutambula kabuli adi tukili kuna simu nzadi bayenda na muzinsosolo bisajwa mpila mumpila elumbu kyakiki babeki mayindu mutala kundima batu bambe kili moyo kakese ko yese idyao mkumbweno tole kubazolela ngizulu ya mote pasi bakutukamba kweto kyama bakutunati Tondo ka songa kwa mkambu mambo mizidi yao administrateur umeli kututambula kadinsi evozunga tivuilu kwa ntu vukalwena ntete yevumi kwa bao beti kututalako kakieseko imubilo kyoko yandu buke na mfumo mbanza buka kututambuliye kutukotsisa mufulu kakieseko kama yangiko na utatibuka bwako ematokozyo makwiza kasibeno wonga lwena muvu kasikinkenda futimo simbilya mwela kongo kabeti kutudimba ngutuko yenkulu zeto kabeti wako bakutunete bafulu kyake tufiti kubazitisa matokozyo matokozyo fumu ya fumu enganga barabatele Ninga tekila mubaka mpuva tuzolele teka kugisunzu lantete kadikiyoko ifu jansi Nsololo matutala Yosefi nkumbu ya yami yoyo Joseph kwa popo batumiliza hiki folanse ba alabi Nsololo matutala Joseph Sediami tata mvukulu mafula mana Sebuloni ye mama ngimba Debola mu kukindamba lufila lwami ndamba ngolo diangolo salangolo bisinda Daddy
mambo mfumu makitisala beno lumbadikidizengira ntangu mbe unu kyasaba lake kadi apo kutitole batu batambalelu nanga mukukisonga wandika nsinzolele ntete lwazaya bonso kupwizili lwakutumona tekila ya baka mpova ndina kukibadikila kwa mono kibeni humbu ya luwilu ila musi nsololo matutala mfumu wasala mubaka mbweno mukubika kimvuka kya bana luozi muntumbokolo mukifalansi bauvo regroupement des héritiers de Luozi pour le développement mon qualité yeto bonso ya président initiateur ya kimvuka kiaki mukimvuka kiaki tunakulubangulila tunaisi collaborateur batuna yetu kintwa ngitugulu Gaston ngitugulu wina baba bika ba ukibeni bafo vabotu bubeni na yimwabi mamu bya ubiena oui s'asseoir. Alléluia. Mono itata Gaston Ngitugulu Musi de la Kenge Sediami itata Gaston Ngitugulu Ndaku Ngekento mono tata Paul Lukayakio Masantu ngina mu katika kimvuka ketu kia RHD Kibalu vice-président et porte-parole ye mukimvuka kia compagnie dieto c'est la Komanima Soko Padil ngina chargé ya études projet et développement parce que Sula muda bantu bititomba bifu mukwandika kamukukina ngini kakatika bena ubangu bamuhunza ko immo mumeti kutuvanga mbasivula betu tufiti tendula katula dioko ye katula mwanzi twati wizane muda betu kuluose katuzona ya kafonso niko amen vonge wetu kuizane muda bimfumu byaku ngeye kwena bafuluketu tunakwiza muda siamisa kwa kingunza Kachunu RHL de Twizili, mudia kingunza bakembifo. Voluzole salazi invention, mon pouvoir scientifique, nous fait qu'à la toile y kisiti. Batouanzambe, allez, y bakulu betu. Wako kusambi nkulu bakwenoko. Mono nkumbwa me tata navwa kunsangi ndofuntu. Mbutu kidi kutata kobinsiono muna luvila lumpudi nzinga de madimba lukusu yeku mama bibi madia muna luvila lunkasi zikongo ngena ntekolo bankasi zikongo ngena ntekolo banzinga Yamba teketwe Yenge musulu Yenge matoto Yenge matoto Atuka matondo mingi Mono kumbwame mama bebe malamu wa malamu Mbutukili kutata malamu banikina kaba Ufu ila munansasa ya limosi Buda mama kumbwani madieti Pauline Ngina ndona wafitini mi Nampangu si Kongo Lukeni Tsakalau Nantundi nkotu Nampangu nkotu Yukutu na kotu kwenwe Kibwei ubia kumisionu sambilanga Kumpelu Kumpefe longo Ngunza Betu babotu fukala tukala kimaki Yamana kusadela nge Heleko ngega bwabwe Kanti luwa monovo ki luwe ki kuna kubuya kalasala nga bilanga imama ngimba debola Vatansengo Kuna marioko Kuna zinguba Yebo chobo Lelu Vatansengo Mpaswa baka kilusi Kasi koncho diambu
yentangwa ndi mbandu yanyu mudia development mazono luzingu kwa nkakalo wakati lumbu kyaki luzingu mudia nki mundele weti kutunati na modernisme modernité pila musilu fetikala yosi matériel agricole zisemence kasinge kumanyanga mutambula ngabima bebe asiki mudia ngeki bene kweti zaya ntete kovo salukyanse kutumba ndi wayundula kakavumu kyakoko kansi mimbu timifiti tukanga musalukyoko nous devons commercialiser bantu bafuti kuiza tomba akuluwozi wamana tomba lusingu kuluwozi kali futi mona bifubu tata administrateur utukembivo fubu byankaka byena munungu kujya mweni biko me secret wilu ko tata administrateur fubu byankaka bonso butukanili mu biro tunajodia mu manisha jo asiki voto na twadi bakulubeta kali bawo na sakumuna kasibeto katizolesa mukubyo imubira twiko twizi ni mungu eno yoyo vungi yewene nyimbo eno zoso wiza tatule no kintwadi kakimono kibeni ko mudia bantu banga kabukele yembongo zendi kibeni kazolele ko pasika monika vo yadika weti bakuse kasibeto zolele mbongo zakala zakitwa to yundu kileno zo beto babo sono bunavungi yewene yikundu lyako yekindoki kyako tunakulomba tula kindoki mumitoto mbasi twabuta mimbutu nyamingi tokala na vuele vuli na usatika bwakwe kuteno bakaka bakala kama ngavo bobo betunata mvita mibanduki kwebena mituli ndukindukiko kumanyanga kaliba moto mena kumanya kasi beti kindoki kyetu mudia kuamisa ngekizolele kukibanza imumube bantu bunabawu bimvuga bebingi bina bunabawu ibanalira kebawe kasi tondele tata administrateur minu kutokotisa bakutukembi nonsi yambasi yena kaluendi ko mudia zimvita beto zatule kwenda kwa hapa na kuku tunatala mvita zozoba nani beti zotomba beto kumanyanga mvita asiki beto kwenda iya kalitata administrateur mvutu zaka kuweni luisa kwena mudia susumuna ye katula kibubu imubira kyoko mudia kimvuga kitu kitwandika bana luwosi muntu mbogolo ebu betikamba devise ina yetu kumbwandi sikama katula unga yesala muntu mbogolo aluwosi lweto haleluya bana luwosi bana luwosi yesala muntu mbogolo aluwosi lweto est-ce que tu dis lugula ka mimi maboko kamuno ka futuko yuluka pasipo wazaya vozolele kota mukintwali kabana luwosi muntu mbogolo ilamusi kutulutwena mudia ndongolo za singi za nkatu mini kota mubeto kasi twizi ni mususumuna pasipo tafutuke no muntene butwena mu organisation yalo utuzei yelikana ne mnyumyena yeto kadi bajirisi tunakutu bajirisi bunalulenda mona eske minkando mina yao kadi ngwilu fiese banka ko développement rural mekintwali kabana lugozi muntombokolo c'est le développement rural nous avons somme millions sur le mina yeto kalumona ndiwonga okativanga ngisi sikama koko kuti kabudulwazi matériel osi tracteur butoko téléphone kankaka bakembi ils ont disposé, excusez si je ne m'abuse pas, mais je pense il y avait 8 tracteurs Batoula Koulouous. Est-ce que ça l'a moini? 8 tracteurs, s'il vous plaît. Président. Moudia, Luna Kuncha Wonga, Luna Bafwa Meso, Kitantu ye Kitantu, Toka Mukinzam, Mukisinti, Nateye Mukimaya. Talataka administrateur, Beki Mbongo Zayen Gibeni Saki Tukutuvana, Kakiesiko, Alitukulele Kambogo Tatabisateur. Tu fais tes kalanga yenkailu wakabula, tu izane. Nzolele mona pe moi, madezo la kutunatina tunato dia kwetu. Yesi ngumba. Na usatika bwako. Tu fais tes kalanga yenkailu wakabula. Bututi kabula, tunaiba kulu beto. Tunakala zinzonzi beto babonsono butwele bwabo chef de l'état beto kumanyanga na te bwabo katamweni kyako
kadibimba byene bikuiza ngoba mnyanga ko bantu banka kabikoina waluzeyi kabo bukilo tumona bwa tracteur etukondolo meme zibaki totukwesala nga cotisation musumba batata coordinateur luo zilwe tutukala nga tangu za zoso oluvanga no $1 manyanga muvana kwandi $1 mudyambulya tanunga musala baki unu takitulego baka kasi vutu sibuli mesu tukatuli wonga tunafufa kumfumonchi papa chamakilu baki piki tumunu tulo kwani na usantika bwa kali tuna mukitwa c'est ça le développement kiambu tuzolele mudyambulya nanga inga baki ile vukiambu jitu taba kututuli liva kansi kintwa dikifutu kutuvana ngo votu fukane muntu mosuvuvila kansamu bafukana basanki. Il est très exactement 13h30. Voilà. Bunabwabu samuimi omemena yeto tekele vuva makadi bankebi 13h30. Nanga lumba kusi bilanki kintu alika bana luozi muto nani solele kakalanga kwa ndumbutu songa lele kansi vokumanyanga tutimona mpasi zozo mudyambulya katukukiza